Okurwa mu mwaka gwa 1998 ow'obusobozi Bisaka atwire n'ashomesa obumwe hamwe n'okutuura hamwe mu bantu okukiza abantu mu Uganda n'amahanga gandi kandi kimureeteire yatunga okusiimwa. Omubutumwa obwareetwa chairman owa USANRM chapter Lancy Sebayiga asiimira obusobozi Bisaka abw'emirimo ye y'omutaano omu kureetaho obusinge obumwe okukunda ihanga hamwe n'entunguka. Global diseases, health, development, peace and unity. Abantu abawerera ddala 2,000 baasiima ne bakakasa nti olw'emirimu egy'ettendo gy'akoze asaanye asiimibwe olw'emirimu egyo era n'aweebwa ekirabo ekyo. Yitwa bahano na muno mu Uganda hano yitwa bakakyere okatuha guno omugisa tumanyire tutwakoraga baitu twakwatanizaga omukama Ruhanga obusobozi Bisaka obwire bwaitu buwonga. USANRM chapter neyongerera ngu obusobozi Bisaka akozere emirimo erikwenda okushana n'eya President Museveni omu kuhindura ihanga. In the history of Africa, we have had great leaders like former President of Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, and the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni. Because of their gift of teaching, in the same way, you have proved to the world that you are a great teacher and a real God. Tusiima abokunda NRM, tusiima abokhagira President Museveni, mwebale muno okusagika n'okukoma President Museveni. Abagonzi banyweyi mwebale okusabika Yoweri Kaguta Museveni hamwe byose abokumanyira Ruhanga omulimo gw'okugenda maiso kandi obusobozi genda maiso n'okukiza abantu omulimo gwe gwetaaga muno. We ow'obusobozi Bisaka asiimira ba USANRM chapter habw'okusiima emirimo ye. Kandi akitumulira asobora kandi haliza kimwera sitiri erayi muliyo nkeyo kandi haita Ruhanga wenyini kandi rero ebintu byagira Obusobozi haizire natunga okusiimwa ninga ashobora kutunga awards habw'okwinegyeza eby'obusinge n'okutuura hamwe. Gashakwa Thomas Tumwebazi.